जफादं सुबनखाथायाव जफादं सुबनखाथा क'सेटन नागरिक मन्चनि बानजायनायाव बन्द फोसावनाया गोख्रों गोहोम गोलैदों। बाक्सानि सुबनखाथायाव रायजो राजाफ्रा तामुलपुर जिल्लानि सोलाय बाक्सा जिल्लाजोंनो लाखिफिननांगौनि दाबिजों आन्थोरजयै सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि सोलाय बाक्सा जिल्लायावनो लाखिनांगौनि थाखाय जफादं आरो सुबनखाथा ओनसोलखौ दिनै सुबनखाथा जफादं क'सेटन नागरिक मन्चआ 12 घन्टा जफादं आरो सुबनखाथा बन्द फोसावदों। बे बन्द फोसावनाया जफादं आरो सुबनखाथा ओनसोलाव गोख्रों गोहोम गोलैदों। बन्दनि समाव जफादं आरो सुबनखाथा ओनसोलनि गला हाथायफ्रा आबुङै बन्द थानायखौ नुनो मोन्दों। হয় নমস্কাৰ। আজি তাৰমানে আমাৰ দোকানীবিলাকে এনে নিজে নিজে বন্ধ কৰি দিছে, চবে লগ লাগি কিনে আমাৰ বজাৰ কমিটি আৰু গাঁও কমিটি। তাৰমানে আমাৰ কি হ'ল, আগতে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে, এতিয়া তাৰমানে জোৰ জবৰদস্তি আমাক তামোলপুৰত নিব খুজি আছে। আমিতো সেইটো মানি নলওঁ, কোনো পধ্যে নহয়। আৰু তামোলপুৰটো আমাৰ ইমান দূৰ হয়, মচলপুৰটো আমাৰ ওচৰতে বহুত সুবিধা হয়। সেইকাৰণে মানে আজি বন্ধটো দিয়া হৈছে। মানে সুবনখাটা আৰু জপা বন্ধ দিছে। সুবনখাটা জপাদং কমিটি এনেকৈ গোটেই দোকান পোহাৰ গোটেই বন্ধ আছে। গোটেই বন্ধ, মাংস দোকান হওক, হোটেল হওক, ৰেচন দোকান হওক, আনকি গাড়ীও বন্ধ, গাড়ীও অহা যোৱা নাই। মানে আপোনালোকে তামোলপুৰত নাযায়? তামোলপুৰত এতিয়া যাম কেনেকৈ? আমাৰ পাগলদিয়া নদী আছে মাজতে, দলং চলং একো নাই, ইমান অসুবিধা হয় আৰু ইমান দূৰ, খৰচা পাতি বহুত পৰি যায়। সেইকাৰণে আমি তামোলপুৰত যাব নোৱাৰোঁ। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एचएस स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।